Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shillong Referees Committee mentak sengi kalai terik jong padai nailar arjar khat khandai kala pelongi ke jing aji kai ke sengi na mentak ki referee ba kin tip ha shapang ki ani le kai football ha ba ki mi hamadan ban penya gi jing le kai football ha ka jila lani shabar jong ka jila ha kini ke jing aji kai ki don kemasan phongot ki referee shinrang mat kan thai ki belawan management na keleng ki district ba pher jong ka jila la play ni ke jing aji kai da kong san ke kong Amanda Anet Pakenteng harangkat ke jing don lang jong Presiden ke Shillong Referees Committee ubak J Shabong u Assistant Secretary jong ke Shillong Sport Association ubak DL Nongbri bat u CEO jong ke Meghalaya Football Association ubak Arki Nongrum ya ki referee la aji kai da arngot ki Riu Shampang ki bakan top yu ba RM Sena bulong National Referee bat ka kong Rio Langdhar ka balong ka FIFA Referee jong ka AFC Elite Panel habakut jong ke ni ka lempung aji kai la penhak perdapat daw ba wan chan khar krang bulong treasurer jang ka Meghalaya Football Association lengkap kami ke babiak dulu ke bisil datang ada ke kick off atau school penalty kick ya kini kebut 80 break throw in drop ball dan lengkap Guru dah kita tool perlu mereka balong tool clear tool rengkaman perlu ini okay communication jangi bat player ni dan kam tang bisa dan kam ban communicate bat dakim semua tu syukran tang dan kam dah pen ki action pen no dan kam ban pen ki berkira asno tu maki kadai kai dan kam tang yo player communicate dah jan dan kam ban pen ki signal ke jok ki goal kick clear tambahkan ni kan mau always show assistant joki dadai sete ke side kumne dadai sete kumne ini mau goal kick tidak kamu pak rum lilai dai kumne goal kick clear face your assistant joki kene ka pam joki corner ro ai straight kumne itro dadai ka ayuro wajib pen iki throw ro kum traffic wajib pen iki tu signal stay clear dadai stay ke side clear by stay dadai stay ro ai stay ke goal ro em face your assistant who supply today ndi batum ai kumne assistant who stay pun ai goal kumne wajib khai ke terang assistant joki face you yo le seu ai tapi la dat page ndai dan ke pat kum rapan dinna kumne pen pe ta ka dau face page stay da pi shumut menta pi dan ha promotion kumne tang tai hai sa ai kan ayu pi pai sik ai clear by sakawai goal kick ro ka jo hi pen mare salai dan ki ba ai kumne kami kena tang confuse kan you clear down ka corner ai be kham hajrong bo ni I kan you assistant joki man teng pi kedau kumne nginam itu kum assistant em da pim kedau clear denjar ngi bangin pai kadai ka goal kick nang ka you kham tam gini straight back di hakti jonga kadila de ka handball taba number 1 na kiti jonga kadi hakti jonga kan menta kanon be shi handball tamba shumo de nga udi attacking team par ngahati kade hakti jonga taga don score ngaw ka goal scoring chance ma ka kumete ngila ban score lamba ka tu ka handball jonga ibu ko pin ha ai pin have differentiate athlete ya defender but ya attacker undo pada ka handball memang mencuang isi aku deliberate handball ma minta kana mudan syukur ko syukur minta ka jat tanda de ayu kadal hajan jonga nganga de defender teng kalau along nak dapat ka speed ka ka ball ngimla syukur avoid kalau along unnatural takade no kiti jonga ka nama ba kala close distance ketuka kana mudan syukur nama bade attacker defender kada have defender Ndre yo attack ka main team kan mau jisem la de ho attack ka iki scoring chance jo la ne am score lang ba ka handball iki to pin ha bulo be khapta ha penalty area pin ha ayu ha de shabar ka ball minta handball cuma minta ka dai ham ne jadi attack ka defender ro ta kanam dan scoring chance mano sudah marwai da kamde bo unyo sudah bounce ball dan teknik baka bounce ball na ground kada XT betul kanam dai shi handball da debo udan marwai ndai lamba betul dakan dia mudan defender mudan mano dan mengabat tim jonga
unam dia bade outside unsa yo ada kutu kinham ai handball kai menta inde shu ko menchua tang bade be hakti ka ball ki ai ka natural and unnatural takara ma ki menta kidon ki situation bangin dan kam ban bet bakade natural and unnatural bro nama yo defender api kamin priority kapta pa penalty area lekan ngin hapet ken bakade ka ball ka wan direct hanga baka shimbe hamta mi ka distance ngalai ka ball ka dun hamte ngala ngadang la ta kan avoid ka kiti jonga kuno mangana avoid baka nang wan kiti jonga andre daga jingde jonga pa kidu ban score le ki dan di situation ngada be kiti ka wan direct kiti jonga pa kutu kala alam khen ka ball pe ha ai penalty bun ki jonga situation andre ke bala alam close ta himna ka ban avoid ka kiti jonga apa penalty area Indonesia bahasa niru wana maju ai handball kani long hadian kumni hadian mengila seni ini ka silong referees komiti SRC ti nagaliang chongi nilai perkhat baba nila don kamba ngin lumbiang sa isi ni kini ka workshop kani utagi referees sisa kani kini kastin balai suai kini nila long artli ti matani pelong ka balai nomor ba ni balai ni lum nomor ngai ba kini ki match ka baladep nalobi ngalum artli ki seminar ngai ba ka cing program ka law of the game kam long equal ke kam long consistency kam long renti takadang matang ilum biang sai sisin pat kade atat kelas mataw senam kamut ngilale kam ba sisyo ngila aris kam ba sisyo takamut ka ba ngila kami ki kai ka ba sisyo ngila ki video ro ni ba kumno ki fall ki outside ku tater mo ka football tingilale kam ba sisyo bar ka wasmu tunar ngi ba kani bangilo mangi ka SRC kamut kiwan ki referee mana sabar ngi khot iki na chuai tikiwan na chuai kiwan mo korwat kiwan po tersat kiwan po sora tiki khor utang ki laingut sangut na kaweka district association kacimut kecungi kamut kini ki referees ki baten in course kin let santai kin hikai ya kitu ki para referees jungi sipoka district kecungi ki namar ba kumalang mangi nasi mangi argut ngabrio ngin numla bale caka kecungi lembaga ne kamut ketika awareness kamut maki laban hikai sipoka district kecungi nolo bengile ki thori te ki don ki video lembaga kini ki video le kalong clear ba ki ki false ki bangi di banai kita ki show kadi ki ikat ani ki pemdai ikat tara kadi ka handball na ka pemdai handball te kamot ka khamsai show lomba kini ki video kum kini ni habang ile aten ki course ki ka kham clear ki de lomba ka video ka jong bangi tegi kan kham clear show ta kani te ka manongkong kumang ila ikran ro menne kuma chutip kelum kumi ka nandu ka lottery mo naru ka lottery kamot ka ki substitute piliar ya ban mi ngeres te boundary line non kam su bakin mi na po ka tikin kala area nata kabar kawan kumi ki penuse kin ki inertia mo kita mano sim golor bat kin ki slip nata kum ki drop ball menta kum ki team kila bandon ha drop ball kila bandon si 4 meter away naka drop ball kam don suka fair play ni su drop ka ball bat baro ki team ki bandon muno 100 meter naka cisga naka ball referee drop ka ball nata bare kumi kin ki ban ai red card di luka di ki mad official pi mata kalau laban ki mad official oh ya ki sorry ki team official kumi ki coach ya gitu laban penon kam naka red card yellow card kata nata kumi ka way bere kum ka ball in play nata kade ka kick ini kick ball kick lane direct free kick indirect free kick na po penalty area boss is in play when it clearly kicks and moves kam shoot cross ka penalty area tangba pan sim kita pada kidon kan mo kum opponent ula ban sim habdon di sebar ke penalty area kemudian ula ban sim ka ball kan handle opponent team kemudian opponent balik persia dara udah apa penalty area dara usia mi kata ngalau ya ban riti handle habdon sebar kan ngapen ngi persyang ban ai di ki video ki banga nga yo ineste ki ba ki ay nga share banga ngan hikai na mar sabar ngi dalai ki ong da pilawan chete kum mentang hestet ngim dan instructor tingin hab hikai mangi am ye kai ka bangi yo kan ta menta kai ka bangi share ngi yo na stingi kwa ban share lang ndai shong pat tang ha ki referee jongi kai la ki kwa an em ban simpat tang kata hi ba kamin hangni ngi kwa be ba kin keu ki referee kan ba kinom long syukumba long mensyua kan bamdan long hikai bamdan long ya sakut pesadin tu kan mo nagalia jangi referee kamot every match ye kadika crucial match kuma pila ong mata senam ku ka SPL kanam don suka play off mo kilong baik team ki bawan top team ki murag champion kamot kawai ka cing tumu cungi kuma ngong pi balai ngilu me kini kwa iki referee bikin long tip ki tip ikan latest law of the game ban implement iki hagan ki league mo lese ki team ki managers ki coach tip ada ki referee ki tip kamot kam dan sung toy na kata ngilum khnang gini kenapa ki implement iki ni hakini ki
football kiban penyai po Shillong ya baru ki division including ka Shillong Premier League te kacing kuat kacung bingilom komot bagi deman rekam berhenti ban kawai bakin kalau bagi tip ya kalau of the game komot ki deman long physical ki deman fit ka fitness ki deman prepare katar ngin tangim le ngin bor le ka fitness let's say next year mo indro ka fitness mar kumang OP ka football ta di mana ka fitness ki referee kumang pi angi kalik i baru i kalau crucial bet tam atas namli ka nado bastang kan long ka crucial team tengah kuat i referee ru mangarangan le i girio le i ni perform hi kum ki referee kamot very strict semi kat kum ki let us love the game ka kawai ban long referee ngi dem long bi Asia mo sistem ngi dan hamadan ki cingkran ki bon ma ki cingkno ki bon ma lada ni ai ke decision sekali ke team kalah ni team lada ngai decision ni ai decision sekali ke team kalah ni team kamot ki support sans mucui kamot kadon ke cingkran ke cing pressure ki referee namar ngi mlong perfect ngimbiang ngi ki referee ngi biri teng ka bangi rai madan kampan hun ki team mo ya ki kerba kalau pada Thailand ini tengi haban hiban implement ni but kamot kawairu kalian cing referee kentu ki managers ni ki coach at least ki man tip ya ki law of the game siap man challenge mulai tambah kita mon lawan kat kuma akun tu law of the game ta kamot ka referee kamot ini Malaysia ladang Malaysia ngimla ban Tristom Malaysia kamot kamno pois national kamot ki habani tenbon ki timpen kiang andrei kuma pitip ngah ni kamno sang dus nang law referee ada mana pas menta tegamot baleng yang pois tu sini idiot baleng pois tu sini baleng Asia andai lagi Asia ngadu menong ila kuit ka kam free